noneho ngo bamare kwita abanyamurenge, kuko umunyamurenge ngo aze ageze mu nkambi baravuga ati aba bantu ejo bazamena ibanga ko tutari abanyamurenge, dukora ibishoboka byose dushakisha uburyo twobica. Bafata strategy yo kubakubita babatoteza muri ubwo buryo. Kandi wibuke ko nakubwiye ko buri gihugu kiba gifite umucyayimani wabo. Ntabwo ushobora kujana ikibazo muri office ya UN ngo bakwakire, ugomba kugicisha kuri uryo cyayimani akaba ari ukwikujanira. Abo uwari uyoboye rero abakongomani yari umubembe, ari muri ayo mafamiye biyise abanyamurenge. Urumva ntiyojana ikibazo cy'umunyamurenge uhatotezwa hakubitwa na bene wabo, ari mu bantu bacuze iyo migambi yo kubagirira nabi. Yaba umuntu yavukaga ubugira kabiri bitari ibyo mu mwuka wera, ugasaba ngo umuntu niba ndi umunyamurenge basubire kandi